Na kuona andu aingi matina gia kuria ihinda-ini riri ria Christmas, atongoria matiganite guku bururi-ini ni marumitie mikwa yao na gutigirira aria mamathurire matinaikara oro uguo, kuria gavana wa Naikuru Susan Kihika agayanite thiguku na aikari a mwena uyu, nacio ngatho cia mwanya citinakiaga. Akena muno ni urona andu ni aingi ni twainuka na thiguku arathimwo na Ngai amuteithie. Nimeshukuru gavana wetu aendelee kubarikiwa na siku nyingine atutendee hivyo. Aria magunikire kuona irio ici matinahota kuhitha gikeno kiao, makiuga thogora wa iguru wa muturire ni ukumahatiriirie na gavana kumagenera ni undu wa kugegania. Ni ndiracokia tena ngatho ringi tondu maisha makoretwo me maritu, ona thiguku irari tutirebangite tondu wa kwaga mbeca, lakini turacokia ngatho tondu twaheo kamutu, maguta, ndengũ, mutu wa ngima wa chapo. Riu ni ndirakena tondu thiguku ya Monday ya Christmas ni ngahota kuria ngenete. Maisha imepanda, gharama imekuwa juu. Sasa tukukuwa nayo, tumeshukuru hii kidogo tumepata. Tunamwombea Mungu akwe na saidia mingi. Kerubo uria utoimana kindu gia kwe ciana ciake muthenya wa thiguku ari na ngatho cia mwanya muno kuri gavana Susan Kihika. Kerubo, mimi nashukuru sana wachi nipata kenye naenda kupea watoto. Nimeshukuru gavana wetu aendelee kubarikiwa na siku nyingine atutendee hivyo. Handu-ini ha Muthingi TV, nie njitagwo Wambui wa Maina.